kodwa kona khona le yanto ezoba khona uthola ukuthi umama akaneli isikhathi esiningi seyanyamalala senezindlela ngoba yena ufuna mina la ngingakhona manje ngoba akasakuzwa wena. Yini ke le mfethu yenza ukuthi ma khona umuntu othola kwenye indawo noma mhlawumbe khona umuntu odliwa kwenye indawo noma odla kwenye indawo enza ukuthi mhlawumbe makuukuthi mhlawumbe nibantu abanento eseyihlangene mhlawumbe ukuthi nishadile noma ninobudlelwano obaziwayo enza ukuthi mhlawumbe lo nixabana manje nini senilo nixabana nje manje nina ngoba omunye udla eceleni mhlawumbe nomunye udliwe eceleni yini le xabanisayo. Hayi into exabanisayo ngoba isikhathi omunye usuke engasasitholi somunye kuyenzeka futhi ucansi liyakhathaza umabhebhana nje uyakhathaza ngeke ngibuye kobhebha kwenye indawo ngiyabuyela kuwena futhi sometimes abanye basebenzisa ama condom abanye abantu besifazane bahlakaniphile yabo uyakwazi ukuthi umuntu azobheka uketshezi lakho lama sperm ukuthi lingakanani mawabe nisebenzisa icondom uzowabona emancane ukuthi awena uneyinsuku ungangibhebhi pho kwenziwa yini wena nama sperm amancane kanje uyayizwa leyo nto. Kodwa into exabanisa kakhulu nje yileyo ukuthi umuntu usuke se right la ekhona nomunye naye ambone anqene ukumbuza aphuma abhekele naye uthi okay nami ake ngenze lento ayenza ngingamtsheni lutho ngibuye nje ngi right naye aphuma abuye right.